dore ku kinyamakuru Rubanda Kadomo Rawa. Ni inkuru yo mu gihugu cya Tanzania rero baratubwira ko abapolisi bagaragaye bakira ruswa mu muhanda bamaze gutabwa muri yombi. Naba bapolisi rero babiri bakora mu ishami rya mu muhanda nyine yabo traffic police batoye muri yombi nyuma ya video zakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Polisi yo mu mujyi wa Dar es Salaam yavuze ko yataye muri yombi abapolisi babiri, umwe w'igitsina gore n'undi w'igitsina gabo, aho bagaragaye bari kwakira amafaranga mu ntoki bahabwaga n'abashoferi bari bafatiwe mu makosa yo mu muhanda, amakosa agiye atandukanye. Niba dukurikiye rero kuri YouTube ya TV1 Rwanda urimo kubareba aho ngabo abapolisi rero, polisi yavuze ko abo bapolisi bakiriye ruswa bazahanwa bikomeye kuko basebeje igipolisi cya Tanzania. Hari hashize rero iminsi cy'amakuru cyandikirwa muri Tanzania cyitwa Mwananchi gikoze inkuru ivuga kuri ruswa yamunze polisi, by'umwihariko abakora mu ishami ryo mu muhanda bazwi nka traffic police. Ikimakuru kandi kiratujyana mu gihugu cya Burkina Faso ni mu burengerazuba bwa Afurika. Iki gihugu rero kikaba cyabujije abacamanza kwambara ingofero zambarwaga n'abakoloni mu rukiko. Perezida wa Burkina Faso Ibrahim Traoré yabujije abacamanza kwambara ingofero zakoreshwaga n'abakoloni b'Abongereza ndetse n'Abafaransa mu rwego rwo gukuraho ingaruka z'ubukoloni ku butabera bw'igihugu cye. Mu itangazo rye rero Perezida Ibrahim Traoré yashimangiye akamaro ko kureka imigenzo ya gikoloni ahubwo akemera imigenzo y'igihugu no guteza imbere umuco w'igihugu cya Burkina Faso, kubera ko ingofero yo mu gihe cy'abakoloni yagaragaye nk'ikimenyetso cy'amahanga mu migenzereze ya Afurika. Izi ngofero zatangijwe n'abakoloni mu rwego rw'imyambarire y'urukiko kugira ngo agaragaze ubutware, umutekano n'icyubahiro, kandi nyuma y'ubukoloni burangiye ibihugu bimwe na bimwe bya Afurika byakomeje gukoresha izo ngofero mu mategeko yabo. Uyu muperezida rero wagiye ku butegetsi ahiritse ubutegetsi bwariho, akaba akomeje amavugurura agaragaza ko abakoloni nta cyicaro bafite muri iki gihugu cye ndetse no ku mugabane wa Afurika. Reka tujye ku kinyamakuru bwiza.com. Baratubwira ko FARDC iri kwigamba kwirukana M23 ku gasozi k'ingenzi ka Nditi. Umunyamakuru yagiye ati mu gihe kwa kabiri ushize umutwe wa M23 wemeje ko yigarurira agace ka Ngungu ari muri territoire ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse ukica abasirikare benshi cyane biganjemo abo Burundi. Ku rundi ruhande FARDC irigamba kwirukana M23 mu bice bitandukanye. Ngo n'urubuga rwa Tazama RDC rukunze gutangaza inkuru zibogamiye kuri guverinoma cyane rukaba ruvuga ko nyuma y'isaha imwe y'imirwano ikaze yatangiye ari saa 7:05 za mu gitondo kuwa gatatu tariki ya 15 Mutarama 2025 FARDC ifatanije na Wazalendo abashoboye kwirukana inyeshyamba za M23 ku gasozi ka Nditi muri territoire ya Nyiragongo. Iyi nkuru ivuga ko agasozi ka Nditi kari kamaze iminsi 3 kigaruriwe na M23, kari ingenzi kuri M23 kuko ngo nkuko abahanga mu bya gisirikare babitangaza ngo igisasu cya mortier 82 kirasiwe kuri kare agasozi gishobora kugera i Rusayu ndetse no mu duce dukikije umujyi wa Goma. Ku mugoroba kwa kabiri ushize rero kandi ngo FARDC na Wazalendo bashoboye kwirukana inyeshyamba za M23 mu mujyi wa Nyanzare muri territoire ya Rucuru. Aya n'amakuru ngo umunyamakuru ava ko kuyagenzura bigoye kuko ntacyo M23 yageze yavugaho. Wasimbye ikinyamakuru bwiza.com. Hanyuma tujya ku kinyamakuru igihe.com. Baratuga ko Zelensky ashaka intwaro zihagije mbere yo kugabanya abinjira mu gisirikare. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko byashoboka ko agabanya umubare w'abinjira mu gisirikare ku itegeko mu gihe amahanga yamuha intwaro zihagije. Mu kiganiro yagiranye na Minisitiri w'Ingabo w'Ubudage Boris Pistorius tariki ya 14 Mutarama, Zelensky yashimangiye ko ikibazo cy'ingutu Ukraine ifite mu ntambara ihanganyemo n'Uburusiya ari ibikoresho bidahagije birimo imodoka z'intambara aho kuba umubare w'abasirikari. Zelensky yavuze ko abasirikari be bose bagomba kubanza kubonerwa ibikoresho bihagije mbere yo kugabanya abinjira mu gisirikare.
aho yagize ati dufite brigade zirenga 100 ku rugamba kandi buri wese akeneye intwaro, ariko dufite ikibazo cy'uko tudafite ibikoresho bihagije, cyane cyane imodoka za gisirikari, ibifaru ndetse n'ibindi byinshi bikenerwa mu ntambara. Yongeyeho ko buri mutwe w'abasirikari babo uhanganye n'ikibazo cyo kubura ibikoresho kuko n'ibyo bafite kubyitaho bigoye. Ati turi kureba uburyo twakongera ingano y'ibikoresho mbere yo kongeramo umubare w'abasirikari. Donald Trump akaba yaciye amarenga ko najya ku butegetsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazongera gutera inkunga Ukraine mu ntambara ihanganyemo n'Uburusiya kuva rero ku itariki 24 Gashyantare uyu mwaka. Intambara bihanganyemo kuva tariki ya 24 Gashyantare 2022. Intambara imaze kwangiza byinshi cyane. Mukanya tuvuze kuri Donald Trump. Amakuru agaragara ku kinyamakuru gihe.com aratubwira ko yateguje ko azahura na Putin bwangu nyuma yo kurahira. Rero Donald Trump yitegura kurahirira kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 20 z'uku kwezi. Yatangaje ko uyu muhango nurangira azahura bwangu na Vladimir Putin w'Uburusiya kugira ngo baganire uko intambara yo muri Ukraine yahagarara. Mu kiganiro n'umunyamakuru Rob Schmidt wa Newsmax, uyu munyapolitiki yanenze uburyo ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden bwagerageje gukemura ikibazo cya Ukraine muri inkunga z'ibikoresho bya gisirikari. Trump yatangaje ko yakabaye yarakemuye ikibazo cya Ukraine mbere, ariko ko bitari gushoboka kuko agomba kubanza gusubira ku butegetsi bwa Amerika. Asobanura ko mu gihe Putin yabyifuza kitatinda gukemuka. Agira ati hari uburyo bumwe rukumbi kandi naha Putin ntabwo ntekereza ko yishimiye uko intambara iri kugenda, kubera ko nawe ntiyamugendekeye neza. Akomeza agira ati ndabizi ko ashaka ko duhura kandi nshaka guhura nawe bwangu, nakabaye narabikoze kare, ariko ugomba kubanza kujya ku butegetsi. Tukivuga ibyirahira rya Donald Trump riteganijwe ku itariki ya 20 z'uku kwezi, rero itariki zeregereje kabisa. Witwa Michelle Obama rero akaba ari umugore wa Barack Obama, akaba yamaze gutangaza ko we atazitabira rero wirahira rya Donald Trump. Ubyibuke ko Donald Trump yavuze ko abazitabira umuhango ari abatumiwe gusa, ko baramaje impamvu atatumiye Zelensky, aho batashatse yakwitabira nk'abandi bose, atari ko ntabwo namutumiye. Umuhango uteganijwe rero ku itariki 20 z'uku kwezi.
muratwihanganira kubera akabazo ka tekinike rero nakurira ko rero Michelle Obama yamaze guhishura ko we atazitabira umuhango w'irahira rero rya Donald Trump. Umugore wa Barack Obama wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika watangaje ko atazitabira ibirori by'irahira rya Perezida Donald Trump watorewe kuyobora iki gihugu mu matora aheruka. Rero ni umuhango wo kurahira kwa Perezida mushya wa Amerika uteganijwe kuri itariki 20 z'uku kwezi, ndetse abayoboye Amerika bose bakiriho bakaba biteganijwe ko bazawitabirana n'abagore babo. Itangazo rero ryamaze guturuka mu biro bya Barack Obama ndetse na Michelle Obama arigaragaza ko uyu mubyeyi atazitabira umuhango w'irahira rya Trump, ariko ntirigaragaza impamvu nyakuri yabiteye. CNN yanditse ko kutitabira umuhango ari ukunyuranya n'umuco umenyerewe ku bahoze ari abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse wo kwitabira ibirori. Michelle Obama kandi ntabwo yagaragaye mu kirori cya Jimmy Carter wayoboye Amerika, mu gihe abandi bagore babayoboye Amerika bo bari bahari bose. Hanyuma kandi tukiri muri Amerika, abagabo bahinduje ibitsina ngo bamaze gukumirwa mu marushanwa y'abagore. N'abadepite bagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeje umushinga w'itegeko rikumira abagabo bihinduje ibitsina mu marushanwa ya siporo y'abagore. Uyu mushinga w'iri tegeko rero watowe n'abadepite 218 byangwa n'abandi 206, ukaba ugiye koherezwa muri Sena kugira ngo ube wasuzumwa nawo. Abadepite batoye umushinga rero nyuma yaho Donald Trump witegura kuyobora Amerika arahiriye rero azaba amaze kurahira nyine, akaba rero yararahiriye guhagarika ibikorwa by'abagabo bihinduza ibitsina ngo bakajya gukina mu mikino y'abagore, kenshi bakabatsinda nyine mu buryo bworoshye kubera ko barusha imbaraga. Donald Trump wangurunuka rero abagabo bihinduza ibitsina ndetse n'abatinganye, akaba yaravuze ko ibyo byose ku gihe cy'ubutegetsi bwe azabirwanya yivuye inyuma. Hanyuma kandi mu gihugu cya Tanzania abantu 8 bamaze kwicwa n'indwara ya Marburg. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus akaba yatangaje ko abantu 8 bamaze guhitanwa n'icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa n'agakoko ka Marburg mu gihugu cya Tanzania. Itangazo OMS yasohoye rigaragaza ko mu ntara ya Kagera habonetse ubwandu bwa mbere nyine bikeka ko ari ubwa Marburg ku itariki ya 10 z'uku kwezi. Rero abamaze guhitanwa n'iyi ndwara ni 8, bingana na 89% by'abo bwandu bwabonetse aho ngaho. Kugeza ubu rero abamaze gupimwa basanganwe iki cyorezo n'abantu 9 bagaragaza ibimenyetso birimo kuribwa umutwe bikabije, kugira umuriro mwinshi, kuribwa mu mugongo, kuruka ndetse no kuva amaraso ahantu hose. Hanyuma tugiye kucyamakuru umuseke abantu 3 barapfuye baguye mu mpanuka y'imodoka yari itwaye imbaho. Ni Nyanza imodoka mu bwoko bwa Fuso yarimo abantu 8 yakoze impanuka maze abantu 3 bahita bapfa, 4 barakomereka. Icyamakuru umuseke ngo cyamenye amakuru ko mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kibirizi mu kagari ka Cyeru mu mudugudu wa Matara, mu muhanda uva mu mudugudu wa Matara werekeza mu mudugudu wa Nyamunini habereye impanuka y'imodoka mu bwoko bwa Fuso. Iyi modoka yari ipakiye imbaho ifite ibirango RAE 847T. Yari irimo abantu 8 ubwo yakoraga impanuka, 3 bahita bitaba Imana naho abandi 4 barakomereka bajyanwa kwa muganga ku kigo nderabuzima cya Kibirizi. Abanyakwigendera ni Ndayizeye Venuste, Gerimana Ernest ndetse na Hakizimana Abraham bakomoka mu karere ka Nyamasheke, abo murenge wa Karengera mu kagari ka Gasayo mu mudugudu wa Nyamugari. Hanyuma kandi ikinyamakuru umuseke kiratubwira amakuru ya wa mugabo twabwiraga ku munsi w'ejo washinjwaga gutera mugenzi we grenade bapfa umugore ngo akaba yarafashwe rero. Hanyuma mu karere ka Kamonyi nyine Nkuringoma Jean Baptiste ushinjwa gutera mugenzi we grenade yafatiwe i Kigali.
hanyuma kandi tukiri ku kinyamakuru umuseke witwa Karasira Aimable rero uzaramba bita Professor Niga akaba yihannye inteko imuburanisha ahere kuri perezida w'iyo nteko avuga ko yabwiye urukiko ko arwaye rukabitesha agaciro. Uyu Karasira Aimable uzaramba alias Professor Niga yageze ku rukiko i Nyanza kererewe hari ku saa 9 za mu gitondo nk'uko umunyamakuru yabyanditse. Mu banyamategeko be Maître Felicien Gashema yabwiye urukiko ko bageze kuri gereza bakababwira ko nta burenganzira bafite bwo kwinjirana mudasobwa zabo. Maître Gashema yavuze ko yandikiye ubuyobozi bwa gereza ubutumwa bugufi saa 8 amaze bumusubiza saa 1 z'ijoro. Maître Gashema akavuga ko ibyo byagize ingaruka kuri Aimable Karasira ko yababwiye ko isukari yazamutse. Maître Gashema akavuga ko umukiriya we Karasira yapimwe n'umuganga ko kandi Karasira yaje ku rukiko mu kugaragaza ubushake bwo kuburana ariko atameze neza. Urukiko rwabwiye uregwa ko atari rwo rugena uko gereza ikora. Umucamanza yabaje abaregwa ati none ni ibyuko mwarebera amashusho hano byo bite? Maître Gashema namwe mu gusubiza agira ati ntabwo twabashe kugera kuri YouTube kuko kutabonana n'uwo twunganira byamugizeho ingaruka. Uriko rwavuze ko ibyo batabihakana ariko uregwa yakwerekana ibimenyetso by'ibyo avuga. Abunganira Karasira bibukije urukiko ko Karasira atari mu maboko ye byibura ngo ajye kwa muganga bamuha raporo, bityo Maître Felicien Gashema akavuga ko mu mikoranire y'inzego bareba uburyo aya makuru ari ukuri bakayifataho icyemezo. Karasira avuga ko ubwaheruka mu iburanisha atigeze asinzira aho yemeza ko ajya abira ibyuya umutwe ukamurya, akavuga ko yapimwe bityo urukiko rwavugana na gereza bakareba koko niba atarapimwe na muganga. Urukiko bwabwiye Karasira ko ashobora gupimwa ariko ntibigire ingaruka ku miburanire. Ubushake bwo bukavuga ko ubwo baheruka hagaragajwe imbogamizi zanatumye urubanza rutaburanishwa bityo harimo gutinza urubanza nkana. Muri inkuru rero wasoma ukareba uburyo yihannye inteko imuranisha ahere kuri perezida wayo. Ni inkuru igaragara ku kinyamakuru umuseke. Hanyuma ku kinyamakuru Akadomo.com baratubwira ko uduce 13 twabonetsemo peteroli mu kiyaga cya Kivu. Ni ikigo cy'igihugu gishinzwe mine, gaze na peteroli RMB cyatangaje ko ubushakashatsi bwakozwe mu kiyaga cya Kivu bwagaragaje ko hari uduce 13 twabonetsemo peteroli hasigaye kumenya neza ingano ya peteroli irimo n'ikiguzi byasaba kugira ngo icukurwe. Umuyobozi mukuru wa RMB Kamanzi Francis akabwiye abadepite ati inkuru nziza nuko dufite peteroli. Ubushakashatsi bw'ibanze bwakozwe hariya mu Kivu habonetsemo amariba 13 agaragaza ibimenyetso bya peteroli kandi abizi bidukikije babyumva neza. Ni inkuru ku kinyamakuru Akadomo.com. Hanyuma kandi ku kinyamakuru Kigali Today baratwereka ko u Rwanda rwitabiriye ibirori by'irahira rya Chapo perezida mushya wa Mozambique, aho Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Edouard Ngirente yagiye guhagararira Perezida Paul Kagame mu muhango w'irahira rya Daniel Francisco Chapo uherutse gutorerwa kuyobora Mozambique. Aba tuvuga ko mu gushinga umwaka ushize Daniel Chapo y'imyaka 48 usanzwe ari mu ishyaka rya Frelimo riri ku butegetsi yatsindiye kuyobora Mozambique muri manda itaha, aho yabonye amajwi 65% amatora ataravuzweho rumwe. Umukandida watsinzwe aya matora Venancio Mondlane mu cyumweru gishize yagarutse mu gihugu avuye mu buhungiro, akaba yaraje yemeza ko nawe aje kurahira kuyobora igihugu kuko yemeza ko ari we watsinze. Ibintu bikomeje gutera abantu impungenge. Hanyuma kandi tuye ku kinyamakuru QuailTimes.com baratubwira ko Rubavu imodoka ebyiri zafatiwemo amabaro 25 ya Caguwa n'umushoferi w'imwe muri zo modoka agatabwa muri yombi. Byakozwe mu bikorwa byo kurwanya ubucuruzi bwa magendu. Polisi y'u Rwanda rero mu gitondo cyo kuwa gatatu tariki ya 15 Mutarama ikaba yarafatiye mu karere ka Rubavu imodoka ebyiri zari zipakiye magendu y'imyenda ya Caguwa, amavuta yo kwisiga yangiza uruhu yabita mukorogo ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.